Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none tariki enye z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 kwana mudukurikiranye mwese ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza mbone kubaha ikaze aho tugiye kureba amwe makuru agezweho ndetse na byinshi byakomeje kugenda bitangazwa mu duce tugiye dutandukanye hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse n'andi makuru agiye atandukanye ari kugenda atugeraho kwa mwese mudukurikiranye muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza by'umwihariko ariko ujya gutera uburizara bw'ibanza ubwo ari nako nsuza cyane abantu bari mu Burundi abantu bari Uganda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi mudahwema kutugaragariza ko mukurikirana Region Info turabasuje cyane muri amakuru turaza kwibanda kuri byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bijya ahagaragara umutwe wa FDLR wagize icyo uvuga ku bihano byafatiwe bamwe mu bayobozi b'igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'icyo bavuga kuri Kinshasa turareba kandi n'andi makuru agiye atandukanye ajyanye no kongera kugaragara mu by'ukuri kwa General Sultan Emmanuel Makenga mu ruhame nyuma y'iminsi bivuga ko uyu mugabo yaba yararusimbutse mu gitero cyari kigamije guhitana bamwe mu bayobozi ba M23 nawe arimo kigasiga gihitanye Lieutenant Colonel Ngoma Victoire Ingabire mu rukiko rw'ikirenga yasabye ko ari ingingo ivanwa mu mategeko mpanabyaha ni iyihe ngingo yatangaje cyangwa se yavuze yabivuzeho iki turaza kubigarukaho ibyo byose tugufite n'ari makuru agiye atandukanye menshi cyane ku bijyanye n'imirwano ndetse iri guhuza umutwe w'abarwanyi ba M23 bari gufatanya na MRDP twirwaneho ndetse bahanganye n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bushyigikiwe n'ingabo z'ibihugu by'amahanga harimo FDLR aho dusangamo nk'uko nyine bigenda bivuga na M23 ariko tugasangamo ingabo z'u Burundi Wazalendo ndetse kugeza kuri ubu ngubu FARDC yamaze kuzana n'abandi bacanshuro nk'uko bivugwa baturutse muri Amerika y'amajyepfo ibyo turaza kubigarukaho ube hafi kuko amakuru ni menshi hari ibice 23 bivuga ko yaba yigaruriye nyuma yo kongera kugaba ibitero kuri ry'igisirikare cya leta ya Kongo by'umwihariko ibice byari birinzwe na Wazalendo cyangwa se byagaragaragamo Wazalendo aya makuru turaza kuba tuyagarukaho hanyuma rero icyo usabwa no kutaza kujya kure naho ubundi by'amakuru byo tugiye kuba twabiva imuzi n'imuzingo byose ushaka kumva byose mu by'ukuri warutegereje nahandi uza kubisanga usibye hano kuri Region Info ari nayo mpamvu benshi mu by'ukuri bamaze gukanda subscribe abasaga 17 mu by'ukuri kugeza uyu munsi nkeka ko tumaze kugera hafi mu bihumbi kabisa tumaze kugera mu bihumbi 18 byano bamaze gukanda subscribe ubwo n'abandi mukomeze kugenda mwiyongeraho kugira ngo turusheho kwaka byibuze mu by'ukuri tuvuge ko abantu bakomeje kugenda kabisa badukurikirana ari benshi wowe udukurikiranye shyiraho inkunga yawe kuri ukande subscribe reka rero twinjiye mu makuru nta gutinda umutwe wa FDLR uratunguranye cyane kuri tariki ya 4 Werurwe 2026 kuko arashize igihe izi nyeshyamba zikora mu mashyamba y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishinjwa n'u Rwanda gukorana na Kinshasa ndetse no kuba bamwe mu bazigize baragize uruhare mu bikorwa byibasiye abungo bw'abatutsi mu Rwanda by'imyita ya genocide nyuma y'uko byabaye itsembabwoko turareba rero icyo iri tangazo rivuga muri rusange turareba ibyo FDLR rishinja u Rwanda turareba uko FDLR yakira ibyemezo bya Amerika byo gufatira u Rwanda ibihano turareba ubutumwa FDLR irimo igenera Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turareba icyifuzo FDLR irimo isaba amahanga turareba umusozo w'itangazo ikirimo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye rero mu by'ukuri akaba ari itangazo rero rigenewe itangazamakuru ryashyizwe ahanze cyangwa se ryashyizwe ahabona mu by'ukuri n'umuvugizi w'abarwanyi bita Ngoma niwe washyizeho umukono kuri iyi nyandiko ishingiyemo byinshi tugiye gusuzuma icyo iri tangazo rivuga muri rusange FDLR ikaba yavuze ko ngo yakire neza kandi ishimye ibyemezo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo gufatira ibihano u Rwanda by'umwihariko ingabo z'u Rwanda ndetse n'abayobozi bazo bane bakuru iri tangazo rivuga ko ngo ibi bihano byafashwe na Minisiteri y'Imari ya Amerika kandi FDLR ikabifata nk'intambwe ikomeye mu kugaragaza ibyo imaze igihe ivuga ishinja ubuyobozi bw'u Rwanda iyo ni FDLR
opozisiyo y'u Rwanda nayo yashimye cyane ibihano byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bamwe bavuga ko ngo kugeza uyu munsi ibihano Amerika yafatiye u Rwanda biturutse ku kibazo cyo kugira uruhare mu ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora no guha imbaraga cyane iyi opozisiyo y'u Rwanda ibarizwa mu bihugu byo hanze, kuko abenshi bivuga ko bari mu buhungiro. Dukomeje, iri tangazo ivuga ko ibihano byafashwe na Minisiteri y'Imari ya Amerika kandi FDLR ikabifata nk'intambwe ikomeye. Hari icyo FDLR ishinja u Rwanda. FDLR ivuga ko ubuyobozi bwa Perezida Paul Kagame ngo aribwo nyirabayazana w'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo ubuyobozi bw'u Rwanda rwose buyobowe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame bavuga ko ari we ntandaro y'ibyo byose. Ubwo buyobozi FDLR ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo bugiye butandukanye nk'ibyagiye bivugwa na raporo zigiye zitandukanye. Ivuga ko Amerika yemeje ko gushyigikira M23 binyuranyije n'amasezerano ya Washington, ndetse muri iri tangazo FDLR ikoresha amagambo akomeye agaragaza ko uko ibona u Rwanda nk'igihugu gifite umugambi wo kwagura ubutegetsi no guteza umutekano muke mu karere. Hari aho ikoresha imvugo zishingiye ku moko, ibintu bikunze kugaragara mu nyandiko z'imitwe irwanya ubutegetsi, ariko ayo magambo agaragaza imyumvire yayo bwite ya FDLR, nta wundi muntu agaragaza nk'imyumvire ye. Uko FDLR yakira ibyemezo bya Amerika rero, FDLR ivuga ko ishimira cyane leta ya Amerika ku cyemezo yafashe, aho ibyita intsinzi mu rwego rw'imyitwarire n'ubutabera, ikavuga ko ngo ibi bihano ari intambwe yo gushyira igitutu ku Rwanda. FDLR ivuga ko ibihano ari ukwemeza ku byo imaze igihe ishinja u Rwanda bifite ishingiro. Ubutumwa FDLR igenera Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe washimiye cyane Felix Tshisekedi, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri inyandiko yabo, aho bavuga ko ubuyobozi bwe n'imbaraga ze mu bya diplomasi byagize uruhare mu gutuma Amerika ifata icyo cyemezo cy'ibihano ku Rwanda ndetse no kuri bamwe mu bagize igisirikare cy'u Rwanda. Ikomeza kumwizeza ko izakomeza gushyigikira inzego za leta ya Kongo n'ingabo za FARDC mu kurwanya icyo gitero cy'u Rwanda cyagabwe ku gihugu cye abereye perezida cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari icyifuzo cy'uyu mutwe usaba amahanga. FDLR irasaba amahanga, aho isaba umuryango mpuzamahanga gukomeza gushyira igitutu ku Rwanda, aho isaba kandi ko ngo ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Kongo mu maguru mashya. Ku musozo w'iri tangazo, rikaba ryasinywe n'uwitwa Kiwa Ngoma uvugira FDLR, rikaba ryasohotse rero rivuye Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, risozwa n'interuro igira iti la trique continue, bivuga ku rugamba cyangwa gukurikirana abo barwanya ko bikomeje. Navuga ngo uyu mutwe ukaba wasoje inyandiko uvuga ko udateze guhagarara. Icyo twavuga rero ku rwego rw'itangazamakuru, ni ngombwa kumenya ko iri tangazo riturutse ku mutwe witwaje intwaro ufite amateka akomeye mu karere, rigaragaza uruhande rumwe rw'amakuru, uruhande rwa FDLR, rikubiyemo ibirego n'imvugo zishingiye ku myumvire yabo, bityo bikaba bisaba gusuzumwa no kugereranywa n'andi makuru aturuka ku mpande zitandukanye. Ubwo nyine ibyo twakugezagaho ni ibikubiye mu nyandiko bavuze cyangwa se mu nyandiko bashyize hanze, ntago mu by'ukuri ari ibyavuye ahandi. Icyo ngicyo ugomba kukimenya. Ubwo wumva rero mukomeje kumva FDLR yagize ibyo itangaza, Kinshasa nayo ikagira ibyo itangaza ku bijyanye n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe. Hari icyo cyangwa se hari ibyo muri rusange, mu by'ukuri hari ibyo cyangwa se hari icyo u Rwanda narwo rwavuze cyangwa se hari icyo rwatangaje ku bijyanye n'ibyo bihano basubiza. Rero ndagira ngo nabyo tubyumve. Ese mu by'ukuri u Rwanda rwavuze iki? Uraza kubyibaza nyine uko byagenda kose, ariko nibyo tugiye kuba twagarukaho amagingo aya ngaya. U Rwanda rwamaganye ibihano rubona ko bibogamye ku ruhande rumwe. Uvuga ngo u Rwanda ruvuga ruti ibi bihano birabogamira kuri twe cyane, bati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banakomeje kuri umutwe wa FDLR. U Rwanda rwanakomeje kuri umutwe wa FDLR, ravuga ruti leta ya Kongo yasabwe guhagarika gukorana na FDLR, atariko twebwe twemeza ko igikorana nayo, ku bw'izo mpamvu nayo yakabaye
iri mu bafatiwe ibihano, ariko Amerika ntago mu bihano yavuze cyangwa se mu bafatiwe ibihano yavuze na ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuzemo, ndetse na n'uruhande rwa FDL yavuzemo, ahubwo yavuze ko u Rwanda ari rwo ruri kugira uruhare muri ibyo bibazo biri kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse rwohereza ingabo, drone, abasirikare rukabatoza abaye 23 ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka twumve ibyo bavuze. Ni itangazo ryashyizwe hanze aho ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda byasohoye itangazo rigaragaza ko u Rwanda rutishimiye ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye uruhande rumwe mu biganiro by'amahoro, rubifata nk'ibitagendera ku kuri, rubifata nk'ibitagendera ku kuri kandi bigoreka ukuri ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyine ibikubiye muri ibyo bihano Amerika yafashe ngo ntabwo byagendeye ku kuri, ndetse ngo biragoreka ukuri kuri ibibazo. Uko u Rwanda rero rubibona ndetse n'ibihano byafashwe, iri tangazo rivuga ko ibihano byafashwe na Amerika byibasira uruhande rumwe gusa mu biganiro by'amahoro, ngo bityo bikaba bitagaragaza ukuri ku mizi y'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruvuga ko ibi bihano bigoreka amakuru kandi bikirengagiza ibibazo by'umutekano biri ku mipaka yarwo. Ruvuga ko ibi bitero bikomeje kugabwa hakoreshejwe indege zitagira abapilote, drones, hamwe n'ibitero byo ku butaka bikorwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije, ngo binyuranyije n'amasezerano yo guhagarika imirwano kandi bikomeje guhitana ubuzima bw'abantu benshi. Hari impamvu u Rwanda ruvuga ko rwita ku mutekano warwo. U Rwanda rugaragaza ko kurinda igihugu ari inshingano kandi ari ishema rikomeye ku ngabo zarwo RDF, aho rwemeza ko umutekano warwo udakwiye kwirengagizwa cyangwa guteshwa agaciro mu isesengura ry'amakimbirane ari mu karere. Ibyo u Rwanda rushinja uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo rivuga ko ihuriro rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ririmo abacanshuro, abanyamahanga barwana bishyuza imitwe yitwaje intwaro ishingiye ku moko wa Zarendo n'umutwe wa FDLR. U Rwanda rufata nk'uwakoze jenoside, ukaba urwana ufatanyije n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC. U Rwanda ruvuga ko mu masezerano ya Washington Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye guhagarika burundu kandi mu buryo bugenzurwa inkunga iyo ari yo yose iha FDLR n'indi mitwe bifitanye isano, ariko rikavuga ko ngo nta bikorwa bifatika byigeze bigaragaza ko ayo masezerano yashyizwe mu bikorwa. Bityo rero ibyo u Rwanda rukabishingira ruvuga ruti gufata ibihano gutyo icyo kitarakorwa nanone ni ikibazo. Ikindi, uko u Rwanda rubona rero ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, u Rwanda ruvuga ko rwiyemeje gukura ingabo zarwo aho ziri, ariko rukabikora bijyanye no ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yubahiriza inshingano zayo, cyane cyane zijyanye no guhagarika ubufasha ku mitwe nka FDLR. Aho ngo rwakire neza igitekerezo cyo kongera gutangira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington, harimo no kongera gukora kwa komite ihuriweho ishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ryayo. Ruvuga ko ishyirwa mu bikorwa rikwiye gukorwa mu buryo butabogamye, aho impande zose zibazwa kimwe iby'icyo kibazo. Icyo u Rwanda rero rwiyemeje, u Rwanda ngo rwemeza ko rukomeje kwiyemeza kubahiriza no gushyira mu bikorwa ingingo zose z'amasezerano ya Washington, harimo n'izijyanye n'isanamitima ry'ubukungu mu karere, Region Economic Integration Framework, rigamije guteza imbere ubufatanye n'iterambere mu bihugu by'akarere. Mu magambo make, iri tangazo rigaragaza ko u Rwanda rutemera ibihano byafashwe na Amerika, rukavuga ko bibogamye kandi bidashingiye ku ishusho nyayo y'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ruvuga ko rwiteguye gukomeza inzira y'amahoro, ariko ko ibisabwa byose bikwiye kubahirizwa impande zombi mu buryo bungana. Urwo rero ni u Rwanda rukomeza kugenda rugira icyo ruvuga cyangwa se icyo rutangaza kuri ibi bibazo mukomeje kugenda mwumva. Hagati aho ngaho, kuva mu mpera za Gashyantare 2026, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe wa Zarendo bagiye bagaba ibitero bikomeye ku bintu bya M23 muri teritwari ya Masisi, bigamije kwisubiza ibice bigiye bitandukanye, by'umwihariko igice cya Rubaya gikungahaye ku mabuye y'agaciro ya Korota cyafashwe n'izi nyeshyamba. Tariki 23 Gashyantare, abofisiye bakuru ba M23 barimo umugaba mukuru w'abarwanyi bayo General Major Sultan Makenga, Brigadier General Gaceri Musanga, Colonel Jafet Gakufe, Lieutenant Colonel Uringoma n'abandi bagiye muri Rubaya kongera
morale y'abarwanyi babo. Uwo munsi warangiye ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ritageze ku ntego yaryo yo gufata Rubaya. Icyakoze ryari rikomeje gutera ibice byo muri sheferi ya Bahunde birimo Gatoyi, Gasenyi ndetse n'aho bita Kinigi, rikoresha intwaro ziremereye zirimo drones. Amakuru avuga ko kubera ko urugamba rwari rukomeje, abayobozi bo muri AFC/M23 bafashe icyemezo cyo kurara hafi ya Rubaya mu macumbi ari mu rwuri rwa Brigadier General Innocent Gahizi. Byageze ahagana saa 8 z'urukerera rwo ku wa 24 Gashyantare, General Major Makenga ajya kurara mu macumbi ari mu kigo cya Kiliziya Gatolika cya Mathieu de Matanda kiri muri Masisi, abandi baofisiye basigara mu rwuri. Umuvugizi wungirije wa AFC/M23 Dr. Oscar Barinda yatangaje ko Lieutenant Colonel Ngoma yapfiye mu gitero cyagabwe ku icumbi yararimo, ati baje kuturasira umuvugizi wa gisirikare bamurasira mu icumbi aho yarari, n'inzu ntabwo yari ku muhanda, n'ahantu bari bacumbitse kugira ngo bahagarike ibitero byari bije biturutse za Warikare. Tariki 2 Werurwe M23 yaciye amarenga ko izakomeza kugaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Bangboka Kisangani kugira ngo isenye drone zihaturuka, kandi ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izabazwa amaraso ya Lieutenant Colonel Ngoma ndetse n'abandi barwanyi bayo biciwe muri ibi bitero. Ibisa no kugaragaza ko bafite gahunda yo kwihorera. General Makenga uhanganye na leta ya Kongo imyaka myinshi niwe igitero cyari kigambiriye. Byanavugwaga ko ashobora kuba yishwe cyangwa se ko yakomeretse bikomeye, ariko amakuru aturuka muri AFC/M23 akemeza ko akiriho kandi ko nta kibazo kugeza uyu munsi kigaragara afite. Dr. Barinda yatangaje ko inkuru zavugaga ko General Makenga yishwe cyangwa yakomeretse zisekeje, ngo kuko ubwo iki gitero cyagabwaga atarahari. Ati yageze ku rugamba, ava ku rugamba arangije ajya mu yindi mirimo, aho ibyo byabereye ntabwo yari ahari, ni muzima ari mu mirimo ye. Nyuma y'igihe gikabakaba icyumweru iki gitero kigabwe, ibihuha bikomeje kuba byinshi, ariko ubu General Makenga yagaragaye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo muri teritwari ya Rucuru yakira bamwe mu barwanyi bashya. Byahise bigaragaza ko uyu mugabo rero akiriho. General Makenga yabwiye abarwanyi bashya bahawe imyitozo idasanzwe ku rugamba ko bagiye kwinjira muri uyu mutwe, ndetse bagomba gufatikanya n'abandi aba n'amabwiriza agiye atandukanye. Ibyo rero ni ibijyanye n'imigabo n'imigambi ya 23 bagenda batanga mu duce tugiye dutandukanye ubwo bagenda binjizamo abarwanyi. Mbibutsa ko Cyanzu ndetse na Rumangabo ni bimwe mu bice bikunze gukoreshwa cyane n'abarwanyi ba 23 bitangirwa mu myitozo, ndetse hakabaho n'imihango nyine yo kohereza abandi barwanyi muri izi nyeshyamba bikorewe muri ibyo bice. Rero kuri inshuro byari byakorewe hehe? Byari byakorewe aho bita mu by'ukuri Rumangabo. Amakuru avuga ko kugeza uyu munsi imirwano yakomeje no muri Kivu y'Amajyepfo mu Ikenge. Ibitero byakomeje hagati ya 23 ndetse n'uruhande rwa guverinoma, ndetse ngo akaba ari ibitero bikomeye cyane. Imirwano ikomeje kuva mu masaha y'urukerera, imirwano ikaba ikomeje hagati y'impande zombi, rwahanye inkoyo cyangwa se rwambikanye. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye, hategerejwe uza gutsinda kubera ko umuriro wabaye umuriro, za drones, ibifaru, byose ibintu birakomeye cyane. Hagati aho ngaho mu yandi makuru y'ingenzi kandi yutirwa kuri buri umwe, hari urubanza rw'umwe mu bo bivugwa ko bahanganye n'ubutegetsi bwa Kigali. Itsinda ry'abunganira umunyapolitike ufunze utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda ryasabye urukiko rw'ikirenga gukuraho ingingo y'106 y'igitabo cy'amategeko mpanabyaha kuko ngo basanga inyuranyije n'itegeko nshinga. Ni mu kirego cyatanzwe na Victoire Ingabire n'abunganizi be bemeza ko akurikiranwe hashingiwe kuri iyo ngingo y'itegeko mpanabyaha. Muri Kamena mu kwezi kwa gatandatu ukwezi gushize, umwaka ushize, umucamanza mu rukiko rukuru yisunze iyi ngingo ategeka ko Ingabire afatwa agakurikiranwa kimwe n'itsinda ry'abandi 9 bivuga ko ari abayoboke be. Uruhande rwa Ingabire rusanga ibyabaye ari ukwivanga k'umucamanza mu mikorere y'ubushinjacyaha kandi itegeko rivuga ko bugomba kwigenga. Muri uru rubanza Ingabire yunganiwe n'abanyamategeko 3, naho inteko y'urukiko igizwe n'abacamanza 3 bayobowe n'umukuru w'urukiko rw'ikirenga Madame Donatille Mukantaganzwa. Ingabire wahawe ijambo mbere
yavuze ko asaba ko ingingo y'106 yo mu tegeko mpanabyaha ikurwamo kuko inyuranye n'itegeko nshinga kandi ari ryo riruta ayandi mu Rwanda. Ni ingingo yemerera umucamanza kuba yahamagaza umuntu atarigewe n'ubushinjacyaha mu gihe abonye hari ibimenyetso bituma akeka ko uyu yaba yaragize uruhare mu cyaha akurikiranye. Aha niho Ingabire n'abamwunganira basanga ari ikibazo kuko ihame ry'amategeko rivuga ko ubushinjacyaha bukurikirana ibyaha budahawe amabwiriza n'urundi rwego. Ikindi Ingabire avuga ko ibyo yabajijwe bitegetswe n'umucamanza yari yabibajijweho no mu myaka ine ishize, icyo gihe ubugenzacyaha bugasanga nta cyaha bubona akarekurwa. Abamwunganira nabo bavuze ko nta kuntu Ingabire yakwizera guhabwa ubutabera mu gihe umucamanza wategetse ko akorwaho iperereza atabyemerewe n'itegeko ndetse akanatanga nyirantarengwa y'iminsi 15 yo kuba iperereza ryarangiye ari nawe uvuga ko agomba kumuburanisha. Umunyamategeko Bruce Bikotwa uri bamwunganira nawe yavuze ko icyemezo cyafashwe n'umucamanza kinyuranye n'ihame ry'itandukanywa ry'inzego z'imitegekere y'igihugu rivuga ko buri rwose rukora mu bwigenge. Muri urubanza leta ntiyarezwe ariko umucamanza akavuga ko yahamagajwe ngo itange ibisobanuro. Umunyamategeko Specioza Kabibi wari uyihagarariye yavuze ko nta gitangaza kuba yarategetse ko hakorwa iperereza, ngo yabitewe no kuba yarabonaga ibimenyetso by'uko Ingabire ashobora kuba yaragize uruhare mu cyaha yaburanishaga. Kabibi yabwiye urukiko rw'ikirenga ko nta kundi umucamanza ari kubigenza mu gihe yabonaga undi wagize uruhare mu cyaha kandi widegembya. Ku ngingo yo ko umucamanza aratanze amabwiriza ku bushinjacyaha bitemewe n'amategeko, Kabibi avuga ko nta kundi yari kubigenza kandi ngo nigeze ategeka ibigomba kuva mu iperereza ngo niyo asanga nta kimuhama yari kurekurwa. Uru ni urubanza rufite imizi mu rundi rw'abantu 9 bafatwa nk'abayoboke ba Darifa Umurinzi, ishyaka ritemewe yashinzwe na Ingabire. Aba bagiye kumara imyaka 5 bafunzwe bakurikiranweho ibyaha birimo kugambirira kugirira nabi ubutegetsi buriho. Ingabire yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka ushize ubwo urubanza rwaburanishwaga bamwe mu baregwa bakamushyira mu majwi. Ingabire avuga ko nta ruhare yirega mu cyaha kiregwamo abantu 9 yitiriwe ndetse akavuga ko umwe mu bamushinja agomba kuba yarateguwe n'inzego z'iperereza. Icyemezo cy'urukiko gitegerejwe ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu 2026 nibwo hategerejwe icyemezo cy'urukiko kizatangazwa.